الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما يا رب العالمين. ولنيا إن شاء الله سبحانه وتعالى تماثلني وتمجئا دون سين أحكام الصلاة سمسكتني أحكام الصلاة. نعم سين لما بي بعد لينكم نتدلي كانت أركان الصلاة لو سناء أركان الصلاة كتاب نعم بها تمبنى كتاني سنن الصلاة سنن الصلاة كبيقسهن في التسميع بفوسين وما بعد درس. نعم أجنيكم يا أمة بشائر. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة فصل. وأركان الصلاة 18 ركن: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية خروج من الصلاة والترتيب أركان على ما ذكر. فيكم يا شريف. يا الله يا شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكر. جيد. فيكم يا أمة إنصاف. نعم. سمتم. طيب. ياء لما تنكتني فسنن الصلاة. جيد. سنن الصلاة بالمعنى سنن جمع كلمة سنة، جمع كلمة سنة. نعم إن سنة أمنا إن يثاب فاعلها مهنا طورا سن الله تعالى فهلا سنة كهنا وسن سنة سابا كتنجلن di kau siksa unsur Allah Subhanahu wa ta'ala. In kasunnatan sinsambahayang nangahil ako. Aw sunnah lumaalok siya qabla as-salat. Qabla as-salat. Kanya before ko magsambahayan, aw sunnah. Aw niyang sunnah aqib as-salat, right after sinsambahayan. Turay mo isabsa. Aw niyang sunnah في ضمن الصلاة هلو تنسين
pagsamba. Atin yan ang tabari yung sunan. Sunan us-sala ay pagpitigan tayo. Yung sunan si Kaiba ng sunan us-sala. Na. Sunan us-salati. Tabari siya ng 2. Read. Ang sunnah sinsambahan yang qabla as-salah, before. Ang sunan ضمن الصلاة. At isin ضمن halaw. Nah. Ang sunnah bahayang ba'da as-salah. Ba'da الصلاة. جيد؟ لا. أراكم قبل الصلاة سنة سنسمها ين قبل الصلاة لو سيد mga ulama tu intaud. Amin karon na tuhad lawi. Al-adhan wal-iqamah iban sin اتخاذ السترة. اتخاذ السترة. نعم. إن ضمن الصلاة إن هلو سنسمبها يا قالوا لتنام تنسي الوقت دوا. تمام. سنة الأبعاد. غير إذن سنة الهيئات. يعني وليس أراكم بعد الصلاة فتأود جنسانيا منا الاستغفار muna yung pagbisa na si mga sayyid al-istighfar mga dua kata makataniw insyaAllah Jayib nah ini kiwan ko kanyo siya marais ko kanyo supaya sumawa magtuikan nah Jayib isang muna ang dati atin yung sunanus salat أو سنن قبل الصلاة قبل الدخول في الصلاة أو نيان ضمن الصلاة في داخل الصلاة على مسين تقسمها يمن نبغي نبدو مكاتا يورا سنة الأبعاد إذن سنة الهيئات أو نيان سنة بعد الصلاة هذا لو إني إن تاكل سن نبقت الكاتب إن أغنيا وسننها ثاني الكتاب وسننها إن كسنة سنة نية يصير بقيان نيني سنبها إن كسنة سنة سنبها ين قبل الدخول معنى قبل الدخول ونحن دخول before sumud في الصلاة before sumud pag سنبها ين أو سنة إلى sa related na siya pa, connected na siya pa, samba. Lawsin muallif, rahimahullah ta'ala, wa sunanuha qabla ad-dukhul fiha ay fi as-salah shay'an, two things. Sa inasabot niya rin dua, nasabot na pila, tuwin ta. Pero nasala niya harapan tain, nasabot si muallif. Muna al-adhan. Muna al-adhan bukun adhana o magbasa adhan in adhan mali in hati sin adhan mga katay-ngatay-ngahan jama' sin udhun ampain ini adhan hati sin adhan ini muna yung pagpamahalaya na wal iqamah iban sin pagkamat in pagbang iban sin pagkamat sunnah before sunnah siya sinsambahayang hitunay siya qabla as-salat jayid na amoy ni pagbisarahan tanyo in tungod sin al-adhan in adhan
إنسيا سنة إنسيا سنة دليل من الله سبحانه وتعالى نغفر من هلمس القرآن قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Apabila lausin Allah subhanahu wa ta'ala nudiya lis-salat, manawag-tawag na, mamahalayak isiyo yung Bilal, bima'na bang manawag-tawag na maun papagsambahayang haadlaw jumaat fas'au ila dhikrillah. Us-us ka mo, tinungkahad ka mo madto pa pagsambahayang wadharul bay' iwan tinggalin yun na in pagdarang-darang yan naman. Nakadto na kang sambayang jumaat. Kung yaw nagigot ba yung imam, yung kaw pag-ulak mo sibuyas ang ilak ng kakilog, madto sumambayang jumaat. Bang awag magdarang adlaw jumaat sa kung nagkukutba in pagdarang-darang yaun naam di siya masah law singkaywanan mga ulama law singkaywanan tiyayma sa iwan dusa sinagdo sa iyon na pagdarang wadharul bay ay tas Allah subhanahu kanda in pagbang in siya sunnah lamik yan na hadith الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ومسلم يسبس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر. Apabila lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumud na yung waktu sinsambahayan doon nakabuhor, asar, maghrib, isya, subulurun إذا حضرت at isin hadarat inim sumud, hadir na فليؤذن لكم أحد na lang si Rasul subayawn hang kataurain kanyo mag-adhan subayawn ang kataurain kanyo mag-adhan walyaummakum akbar mag-uusin mag-imam kanyo lang si Rasulullah amuin akbar amuin nakalaas din kanyo doon nakahailmo doon nakahaumod at tawakanulog makakanyo rin siya Allah Ta'ala bago al-imam puro naman yung qualification sin imam na jayid idan in pagbang sunnah biya din hantang simpagbang biya sinasab hadith Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ang mo siya subbatun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar makna niya na Allah Ta'ala Akbar hati niya maha tinggi maha besar din hakatayo asyhadu an la ilaha illallah hati niya Allahu Akbar in Allah Ta'ala malabdo din hakatayo in sa kaula-ula in Muslim apabila na karungan in Allahu Akbar in Allah Ta'ala rakula din hakatayo suway niya pasandungon ni haunin Allah Ta'ala rakula pa rin si usaha suway dakulain panghalak ng Allah Ta'ala rin si usaha meaning mangyawin ko tiyawag sila Allah yung nga rin pagkuhan Allah Ta'ala rakula rin si pag-iskod sama mag-iskod na magkutiyawag sila Allah Subhanahu wa Ta'ala pasambahayan mo ang sa upama gaan-ganon mo rin sambahayan yaon na ko tiyatag di na kong sambahayan hindi tukon wala mo na agalin Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah makarwa kata ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah idghamun na okay wala magbasa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah mali siya tawid suway siya idghamun karna dua baris nagbaki wala sinra ibukuman niya idgham bila qudra ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah dua kata hayya 'ala as-salah
hayya ala salah. Habis ng hayya ala salah, come to success. Kani ikaw lang niya mag-auntukan ka. Bima'na tiyawag ko sin Allah Ta'ala, sumambahayang 101% magparuntuhan ka rin. Kung lang mangkaw yung nagtatransact yung sinusahan, yung usahin ng malik ng sambahayang kadaan man, panal mo rin hindi ikaw mag-success din. Kung ko man, na hindi ikaw sambahayang success. Bismillah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amatin sa amatin ba? Innaka una bihad din katagna sin pagbaki. Nasabot Sahih al-Bukhari in mga Muslimin na kauna كانوا يتحينون كان المسلمون يتحينون الصلاة إن كون وير طبقبان من first مسجد إسلام بقى إن هنا مسلم مسلمين مكجغة سجسين وقت simudna lawna na magsambahayang na yadto sa dininan magjagay papagba sambil nagkulog sila kulog pikila ng mga muslimin lawsin kaywanan ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara lawsin kaywanan bangka in opinion ng ulong niya manglad na kamunaqus amin belya di alam niya sin Christian nasara alam sin kaywanan la balbuqan mithla qarni al-yahud di ilaw sin kaywanan mas maningkat law niya rin habel buk niya min trumpet ako sa sing mga Yahudi sa siya kuwan man sa wala wayon nakahulupik ilan mga umugay agong mga reniyat po agong nandiyan debtin ito sambilin jiman po amoy nakari papagbang ini nasabot na hadith nabay siya rin natakain intakain kaya kainop sinhambuk sahaba ingan niya Abdullah ibn Zayd hadith niya Sahih al-Bukhari isin nakatakainop ya Abdullah ibn Zayd ya Abdullah ibn Zayd halom sin amuin indan niya panakainop niya ra'a rajulan alayhi thawban akhtar pagka nagproblema sila nagtali na ulit biyag din ng Panginoon sa pagsambahayan sindoong nakatagainop siya inkita niya usog nagbabadyo alayhi thawbani akhdara nagbabadyo gaddo dua badyo at ikun pataas siya ang pababa gaddo lawsin Abdullah ibn Zayd kanya ya rajul atabi'u naqus dagang kaulang niya kwan bel na lawsin usog yaon uling hinamon mga bel lawsin Abdullah lawsin panakain law niya dinamon ko law niya pangilahan sin pagsambahay ang mga kato hinamon na mo amoy pangilahan si simud nino lawsin usog yaon awala adulluka bi afdala min dhalik may kalong nabaitaan ko sin the best paringhan amin belen lawsin Abdullah unad nalong niya takul Allahu Akbar amoy pa pagpati niya simbay na kaya ito niya Rasul sallallahu alaihi wasallam uni ya Rasulullah ita kulong na haram sin pagkain kisa niya na indo na kulong na uning hinamon magbang kun Allahu Akbar nalong sin Rasul ilham day Allah subhanahu wa ta'ala ati ko nagkuddan in tawfiq sin ilham sin Allah ta'ala bayt sin Rasul Allah ta'ala pa Rasulullah iwan sin tagainop sin Abdullah ibn Zayd nalong sin Rasul ya Bilal qum fa'adhin lin-nas فإنك أندى صوتا منهم لو سن رسول يا بلال إن بدنك كدتك وقبانك وبئس آلس يا عبد الله بن زيد هندو أما هندو مرمو ملنو إبن ملنكت بينها كيف سنبل ابن بن بلال هندو سن عبد الله بن زيد سنبل إدو تمكنا إن قبان
In Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, pagdungog niya simbang Allahu Akbar, dimangan siya nagto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, inaki niya, ya Rasulullah, in ba nga mo diyog kukain na bihad, turay sabin kita, wa panagay. Bihad turay sabin kita, apanagay. Ang kanda nung sin mga ulama, timagna, in bang, siratul adhan, labay lang ang panagino, nagtugma sa jaiwansin, bayta sin Allah Ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sa inpuunan, wallahu ta'ala alam, Rasulullah asal sirik ang sin Allah Ta'ala sa kasuportan sa jasin, panagayop sin mga sahaba. Na harap ng mga Shia, kung sila magkahagad sa panagayop. Kahit kung nasabot na halita, sahih. Jayid? Na yung mga kababayan magbang, sunnah yung mga babae magbang, nakita ka mo babae magbabang, mga nagminikaab nagbang, may fala yundabu lahum na al-ahad, bukun sunnah kamal makruh na ang babae in magbang lianna fi raf'i sawtihin na yukhsha al-fitna sa absin maawin fitna pag kuwan, bukan na yung mga magbasa Quran, yung mga linggo-linggo yan ang mga kababayan, pakala ukol mga sebab sila ka maulin fitnah ini. Kala-kala imeling kayo man ano yung hindi sa fitnah. Mangi na ba ba? La, bisan mangi ba ba? Okay man ang tao hatingo. Ka-fitnah natin. Okay man ang kapitnahan, how nunod? Dubay yung manus. Hindi. Ang kanda, maraw kayo kausukan na siya. Na, Arap mo ng iqamah, makatanyura, naam, habang ang kababayhan, labas, naam, wayroon sala ni magkamat, sila magsilabang man, wayroon, anuin, wayroon, usog, ajanib, lugaing din ang mga mahram niya, inhabang niya. Lahat sila kabay, wayroon sala niya mag-iqamah sila, magkamat sila. Arap mo ng magbang, la, di alasin mag-imam, di makatanyura. In pagbang ang syurut na supaya matayo na yung pagbang. Unang muna yung pagbang may mga syurut niya. So ay Muslim yung magbang. Di masah magbangin kafir o kan murtad. Namikyan yung syurut siyang magbang suway siya aqil, suway siya mutamayyiz o mumayyiz afwan. At isin mumayaz, makasilang na siya. Kung mga pangupang, o kang mga kakata-katulog, o magkainag sa ikuan niya, na kumangin pagbang, na damikyan, sumay usok, ikaw po, sinasabot ko ka, may mga syurut, na dahil mga syurut, sin pagbang, in rafu as-sawt, idha kana yu'adhinu li jama'a. Apabila siya magbang ang mga masjid, ang jama'a, way pa nakasambahay ang suway niya, pa, amuin, bisilaw. Aladjun din, suwar. Na, arapon bang siya magbang, sa isa niya rakumaling sumambahay, na, pagubos in masjid yaw ng mga jama'a rin doon, naubos nagsambahayang, na ayaw na siya magbang, sa puwa pa siya may kuplanin ko, naubos nagsambahay niya, taong nagbang. Sa bi sautin munkhafid. Atin niya, pukuha na siya. Allah. Kung siya magkamay, kublanin ka. Taon lang na nakaroon na nagbago. Yeah. Namikyan suway sumud na yung wak. Isang makajali magbaway pa yung wak. Iman jali mag-advance. Suway sumud na yung wakto. Ampa, amuin, magbaw, malayin ka. Kasambahay ang subh. Naam, فإنه يجوز من نصف الليل baka dyan yung humusubok magbang makarwa yung panagnaan bang sintumadug ang mga lisag tuba magbang mipagpa amuin magbati ilan sila ng mga sila mamaya magpuas na kasayo sila na yeah mga yung mga syurut sin magbang na arapon in pagbang bang
sambahayang fajr, ganapan niya bang sambahayang fajr, ganapan niya as-salatu khayrun minan nawm. Impagtagsin pag iyan as-salatu khayrun minan nawm at-tathwib. Yun natin niya at-tathwib. Inhatisin at-tathwib amunan imyan kawa fajr as-salatu khayrun minan nawm. As-salatu khayrun minan nawm. Nah, kuas mo imyan hayya 'ala al-falah, hayya al-falah. As-salatu khayrun minan nawm. Inhatisin as-salatu khayrun minan nawm. At imyain pagsambayang labilaysin akto. As-salatu khayrun minan nawm. In makarong bisab kanya, imiyan, kadmarayaw sin mga ulama, imiyan siya sadaqta wa barirta. Ha? Unin yan nun? Sadaqta wa barirta. Kung wa barirta, ang barirta na timbak ka. Sadaqta. May nang daw. Nah. Before kita mari pa iqama, sabuton ko na akan yuin amuin sunan sin pagbang. Kung naman makasunat-sunatan sin pagbang. Kung naman sunnahin na untawang kita sa unag baka muna in sunnah wa magbang an yatawajjaha ila al-qibla. So ay harap ka qibla. Magbang. Harap man. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa so, mo yung tempat sutsi iwan sa mulya-mulya tempat niya. Kung mga magbang maglilingkod kasi kayo ba nagpagkakitaan, kayo ba mga nagharap mati pa mga hansipak, kasi panal niya at mga magtag yung panal niya at mga mga magdakan mga congressman at mga nyari ibad Allah subhanahu wa ta'ala. So ay harap pa tibla sa bin ummah salafan wa khalafan yung pagbang harap pa tibla sila tibla. In hikarwan niya sumay siya sutsi in magbabag dahil nga hadath al-asghar wal-akbar. Sumay sutsi bunal ay magday sa bin pagbang bisan way ayl niya sa makruh. Oo, magbang way ayl kay sa makruh. Nawat more na tudbang junub pa kasyaddu karah lando na tulin ni lando na tulin ni na sa wabid ini zikr Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith karihtu an adhkura Allah illa ala tuhrin. Nakulong niya mahu kawa kulong si Rasul manumtum pa Allah ta'ala magzikr pa Allah malainkan subaya sutsi inha subaya pa mo sutsi yung pagbang zikr namikyan na yung mga sunna sin pag-adhan an yuadhina qa'ima. So ay siya magbang nagtitindi kung mga naglilingkod na mga habdan sinamulikuan niya na tawakan limiling ko na mga taas mimbar nagbabagdi. Suway siya nagtitindo. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibayta niya kan Bilal, ya Bilal, qum fanadi is-salat. Ya Bilal, tindog ka. Panawag-tawag ka pagsamba. Ya tindog na siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalasabot na yun yung pagbalang titindog. Namig ka rin pag khutbah. So yung nagtitindog. Makruh, iwan di makajari, yung magsambaha, yung magkhutbah, naglilingkod, pangwayrong udhur. Pangwayrong udhur. Kaya sinamuhin, last Friday yung nagkapangar umarika, o nakatib ha, lungan nila. Nagparaman, maglilingkod ka. Pero lang na hukuman, la yajuz, di makajari. Na, di makajari.
karena Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halam sa Quran, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. سميت قائم nagtitin mo din mazhab. Ang kandang kayo ng ulama zaman si Banu Umayyah o imam nagkhutbah naglilingkod kagamaan sa mga ulama zaman si Banu Umayyah. Malain kan bang ang udhur kalaas atau ang sumakat ang mga maraming nagkulilingkod. Kasi nasabot Ibn Uthman radiyallahu an na nagkhutbah siya kahinapusan na siya pangumulan niya ng dilingkod na siya. Karena sing kalaas niya lima binasya wala perlupahan kawan wala. Yan tuloy sa pagbang suway siya timid. Yan. Dahil mga sunan sin pagbang an yaltafita bi unuqih la bi sadri. Bang siya magbang bang siya mamut na pahayya ala salat hikiring niya inun niya kung daghal niya usad dyan. Bang siya imyan hayya ala salat hikiring niya pa tu. Di makaling daghal inabihan siya. Hayya ala al-falah, hayya ala salat, hayya ala salat. Kung siya makagkatan lamig yan bang hayya ala al-falah harap siya pa lawa. Hayya ala al-falah, حي على الفلاح. نعم بهذا ما تريد سنة سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا أبو جحيفة نعم رضي الله عنه لوني رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان يمينا وشمالا وشمالا حي على الصلاة وحي على الفلاح. لو سن Abu Juhayfa magbabang kita ko lang na Bilal jangan magbabang niya bang siya mabuk na bahaya ala salat wa hayya al falah ikining unya patuloy wa law kanda muyag sunnah. Nah nabikkan din ang mga sunnah sa pagbang at-tarji' hadisin at-tarji' bil adhan in kaina at-tathwib nata'mid. التثويب من هذه التثويب أمن ينتو الصلاة خير منها. إن ترجيع هذه الترجيع إن مقببان بكور شيء أشهد أن محمد رسول الله. نعم عفوا بكور شيء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ونهني أنا برني سرا سام هبس بكور شيء أشهد أن لا إله إلا الله من الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ما سيئمن لما أشهد أن محمد رسول الله أقول أنا يكروغا كبس أبسيا إبيان أشهد أن محمد رسول الله ولن بغتاكسن بهذا الترجيح في الأذان سنة المؤمنية كرنا نثبت حديث أبي محذورة صحيح مسلم نعم ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. كيف لما علماء ولا نلنادوا ليه إذن الترجيع يبنسل التثويب سنة ليس نعم دينها mga سنة سنبقبان أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت سميك أو ننسي مقبران صيت بناتس صيت ملنكتين سوعا ملنكتين imubniya bangko magbang bangko makaruan suara niya bisang biad din karo mo makalingkod ko sa hamsin na dayaw na kung biasing kayo ng magbang dugdugin tao na sintaw magdaka ng mga sakit ka kung sintaw pata may suara naglangugnog ngawlo na magbanga okay rin siya arakala mga mahinang niya o udyon sin kay ba na kung biasin mo in maling ka din suwaran niya in pangatayan matuwas mo bayaan gamano na kung biasin kay walang din mo sabi subhanallah ang magbang di magundungin irumag umubayad to
kauntan yung mabalik, insyaAllah ta'ala. Ibang waktu na ako, waktu na. Na, idan, subay, malingkatin, tingo. Ang mga sunnah. Na, demikian in magbagang, subay siya ma'aruf bayna nas bil khuluq wal adala. Subay magbagang, ilahan siyang katalog, pangakatan niya marayaw, in sira niya marayaw, personality niya marayaw. Supaya in yadto yung mga ad'a lil qabul. Supaya in tauway pagduwarwa, bayaan kayo na. Na, siya nagbago yung long, ibinal ko ano, nasa taon marayaw. Yung nagmasjid na. Namang sa upa magre-riba. Yan naman, Allahu Akbar, tanggol ka taan. Wala kayong sintao. Yan na isang mga magpapil-papil ng mga sa lilos. Sanin siya yung bumadlaw, ganda ni Bikya. Kung marayaw. May umadpiwansin, kung marayaw, hindi ha. Na, yan sin khabar sin fasiq, la yuqbal. In fasiq, sin magkasabot kung ganda riba, la yuqbal. Di tayo mauling suy-suy. Ngayon yun namamayta sila sin tagbang. Sunod din mo. Namikyan na yung mga sunnah. So, itajagahan adam tamtiq nil-ayah. Subay, di makalando in paglinggo-linggo kapag nakurong si mga ulama. Sabi niya, lahat ka magpatunto. Kung niya mga mag-contest ko, magpalingkatan si suwa, na in maksud sin pagbang, magpahati pataw, sinod na yung sambahyang, na ang kanda, banghat magpahati, di na magkalagihan, pakita, bilang kasi magbawang niya, na gumawa yung mga hangpo, sentimeter lang po sila mong maukat. Mamulahan yung mga kamay mo. At magbang. Kanda biya, kurusin mga ulama, innakalan. Kanda lang itong pakaroon, akat ito pa mga harap, mga madani, mga magdi. Sila mabek, sila mo yung imbang, simpo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doon na bumaba, hayya ala salat. Pwede, hayya ala salat. Gumawa na yun mo yun. Anak nila. Ito. Muna yung ng sabi ka kung nung kayo magpapagod. Jayid? Demikian din ang mga sunnah sin pagbag. ويسن مؤذنا في المسجد لأذان. إن سنة مقروى مقبام وقت فجر. وقت فجر سنة مقروى مقبام. إن همبك مقبام سيا قبل الفجر. إن همبك مقبام بang simud na in fajr. Sa kazaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam duwain magbabam asal bahayang فجر ثبت حديث الصحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. إن بلال ابن سن أم مكتوم مقبام سلاسل سبو واسلين. بلال ابن سن ابن أم مكتوم. إن panagnan magbang before Fajr Bilal. Ang simud na yung Fajr is yung magbang Ibn Ummi Maktub. Ibn Ummi Maktub, buta siya. Buta. Alam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mababilan yung karunungan na yung bang Bilal, okay, pakawin pa ka. Kung pa yung Fajr, at yan biya mga imsak, atawa kang biya mga bang panagna. Sa bang yung karunungan na yung bang ni Ibn Ummi Maktub, fala ta'kulu wala tasya. Ayaw na kamo kumaon, iwan minum karena simud na in wak. Nahabi ang mga katulisan, magkaroon ng simba. Kunin hinang. Paglangon. Ano yan? So ay tahindo ay haway, mga magbang, iman dyan yung maglangon. Wala. Sama.
لوس الإمام أقول أوروبا الإمام السيوطي لوس الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إمام السيوطي أمر يلهو نعم أثناء الأذان كثيرا ما يختم له بخاتمة السوء manusia ang maglamog sa unang taman, kamatauran nung siya. Manusia, intahila po san sila, filarihan niya mag-isa. Kaya mo tayo mga niya tayo mga pintan sila. Kaya narugpul ka gusto. Kung saya makakuha ka na. Wala kayo na wala po. Niya tuhat mo kung unang mo kung dalil hadith, nakawa, baita, nawundol pang patulog, kayo pauntan niyo. Kita Suyuti subay kita nang makarong subay kita nung sa amuin fi halat al-insaf subay kita amuin say dungo panawag-tawag in hinawun ten sunnat kato in sambungan ta in muadzin iwan sinuran ta in haytani bang siya imya Allahu Akbar kita isab makarong niya nung ta Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Man is sabang siya imian hayya 'ala as-salah. Daim diyunan yanunta la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Nah, hayya 'ala as-salah. La hawla wala quwwata illa billah. Nah, sebagian dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sahih al-Bukhari, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Kapabilan yung karunungan, imbang pamung kamu biasin pamungsin magbaba. Amo rin, sabot ko kayo na kanyo, in, balik-balikan. Malaikan, hayya 'ala as-salah wal hayya 'ala al-falah wa niyarunta, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah. Subhanallah, nasabot kayo ng hadith, tuntuman ko. الرسول صلى الله عليه وسلم لو وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد الحديث من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. سيوسي لوس رسول الله إن ممسيس لا حول ولا قوة إلا بالله. مخلص إخلاص ليها بغتين فيل يتود دخل الجنة تأوي الفسول من الله رسوله نبدأ له الكراهة ومن دونه سجد ربك لا حول. Pangatayan mo, ikhlas. Iwan sila mo na ngando kapanawag-tawag magtupaamuin pagsambahan. Ihad to sumayin amuin. Katumtuman ta sadya mga salatul fajr ang imian na salatu khayrun minan nawm. Maka jari imian ko balikan mo sadya salatu khayrun minan nawm at awayan imian ka sadaqta wa barik. Wa barik. Nah. Amuyan. Puasta amo inhipamungad to na sumalawat kita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, hapumus ta sumalawat ampa kita dua asin adhan. Panurin dua asin adhan. Nah, urin dua asin dua amin dua asin adhan. Imin. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصل جيد. نعم بلكن kailangan kayo sulat atau hafal niyo? Hafal na? Nah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Kunin makna si Tuhan. Iban uling karayawan niya. الرسول صلى الله عليه وسلم لو يسيوسيو إن مقرب سنبا ثم سأل الله لي الوسيلة أم بنيبياما يقطع الله ومان هذه الكاك وسن الله تعالى الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة كد لنسيس شفاعة أي بمعنى شفاعة كسرية هاتنا يا اللهم رب هذه الدعوة يا الله تبدأ سن panawagta wag sampurna panawagta wag sampaan panawagta wag sampurna والصلاة القائمة iban tagda iban Tuhan sinamuin sambahayang suhi patindog yan ati sayyidana Muhammad ya Allah pangayun na mo kayo tukbala papanggok na Muhammad wasila kaya ngayon ta kanya magmanhirihil niya wasila hindi sin wasila إن وسيلة نسبت كي وسلم فإنها منزلة في الجنة حبوكسيا رام حبوكسيا درجة ستأست درجة قال لي وسيلة إن وسيلة يقول حبوك دائم ما كان حبوك دائم ما كان وسيلة يقول ستأست درجة Amo yawin na mo yung dream sin Rasul. Yamot ni Bangman siya ma. Kandalaw sin Rasul isiyusyugin. Makatay mo sin adhan. Lubos niya yan. Di mo apya ngayon niya po ang mga manhiril ka. Sabihin na po ati Muhammad al-Wasila. Law sin Rasul halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. In siya amutan sin syafa'at ati sayyidana Muhammad al-Wasilata والفضيلة دي لكن الوسيلة إمنس فضيلة الفضيلة مؤمن كريوان كلجوان لا الفضيلة وبعث مقاما محمود الذي وعده إمن به لكن إمن أهواء أسيا فتنبت محمود مؤمن بمنته منسيا أمن جنجي مكلم مؤمن تنبت يوم أمن تباريه الرسول صلى الله عليه وسلم أمن بمعنى له قيامة نعم lumakan din mga manusia magpaadam magtawag kana di makatam paglas mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam ni nagsin Rasul ana laha kulong nito ang kan madto siya patampat mangayok ngayon ba Allah taala bang man patagdaon ning pag-isa kana di kaya sinta insuwa yung na orang man pag pinarka jahannam yaun hinang elektripan upama kung yung mga manus hindi manusia maglangoy na bulas yung Rasul sallallahu alaihi wasallam umakis sumujud hatampat yan amun tampat yan sumujud din Rasulullah tawfiqan sa sin Allah ta'ala mga dua wala kaya tawfiq ba kaimanan mahuliyan na sa sin Allah ta'ala yung tumanak yan wasal tu pangayok na kaulikanihil kayo madlaw washfa' tu shaffa' iban sabat na kausyusing kamayaan mo pasabat intampat yan iban sin amo indarajat yan ibagdad kanya maqam mahmud wairoon makata way makahinang kanya mang bukod Rasul sallallahu alaihi wasallam amo naanin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala alaw sin Quran na'am wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman محمودا فتورى لو سن الله تعالى التهجد سنون كيرك الكيم سن الله سبحانه وتعالى المقام محمود أمنين هو أتى من كتا إميان آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه بمن به لكنيا وقول سيبا مقاما محمود الذي وعده إن جنجي لكنيا قرآن سبحانه كنا التقوى والسن أمين الأذان سويت الربي الربهان أسوبايا لله وإما
syafaat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan managdaan sunnah mulain adhan. Ikawan niya ang mulain iqama. Na biniqama mo ng magkamat. Sunnat na sabi magkamat. Na in pagbang iwan si magkamat si sa kawaon sa jagat bidaan. Ipagbiddaan nila in adhan mathna in iqama fura. In pagbang duwa-duwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. In pagkamat, ang buhok. Ang buhok. Na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salat, hayya 'ala al-falah. Qamat as-salat, qad qamat as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Buka. Managnan pagdiddaan silbang iban sin iqamah in adhan mathna. Duwa-duwa. In iqamah furat. Buka. جيد؟ نعم. إن هيكار وقت بدأ سين أذان وسين إقامة إن بقبام ترسل يعني سين ترسل بل بلهن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترسل. نعم. أراك إنها بقبت نعم إسراع سبع. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم جيد. أمام بالبدء سين إقامة إبن سين إكاتونيا بالبدء أنجلا إنمانو سيبابيل أو ثوابت وأنما قطعني متى وسبها نعم لو تتو سبها قطعني نعم هنا ممكن مقبامس بسبب كميسا sa magkamat siya every sambahayan hitigno ang bukbang pila kamat tu ang tuwing kabaan niya nung wala siya nakasambahay magbang siya makaminsan in pagkamat niya makatu every song in bang pilara am yan ikagbigdaan sin adhan ibang sin iqama tuwing taon niya ay yung kalupahin insyaAllah subhanahu wa ta'ala mahulihin نكاتلون عندها سنن قبل الصلاة بإذن الله تعالى ولكت سموت لكتنيو مالك أمر سنن داخل الصلاة التي سماها بإذن الله تعالى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد